السلام عليكم واجه. وعليكم السلام ورحمة الله. واجهك هني يكم مرتا مثلا حاكم مرتا حكومة ميشي كويتي وأي جنازة نماز بيتا دان ميشي همشي ملكا مثلا السعودية ميشي بحرين مكة مدينة يجاga نماز بيتا شي شريعة حكم شي نماز. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد مردمی وفات بی دیگ ملکیه بعدن دیگ ملک مردم لوتن یه مردم سرا نمازی بدن جنازهی بدن. ایا اسلام توکایشی حکم چیه؟ یه نماز گوشگ نامی چیه؟ یه نماز هر به مردم بمیری دیگ ملکه بعدن دیگ ملک مردم آیا نماز بدن جنازهی بدن اشی گوشن زبان عربية صلاة الغائب. صلاة الغائب يعني نماز جنازة نمازين بس مردق إدانين غائبين مردق إمام ديمانين جنازة سنة مردق إمام ديما بيبي بس إذا مردق نيسته شغوشانتي صلاة الغائب. أي صلاة الغائبة إسلام توكا دليلها دليل آتكا إمام بخاري رواية كتا إمام مسلم رواية كتا باز كتب سنة رواية كتا هما وحدي نجاشي وفاة بي حبشية فرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يقواشتن شمي برات مرشي وفاة بتا في غير أرضكم يزمي شمي زميننا ديرين زميننا شمي برات وفاة بتا فدن قواشتي رسول الله قوى الرجل الصالح من يكيم مرد وفاة بي فالصحابة يقول برينو ريهم شيئا نماز دين فدرات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيتا هم يجاقاها سنة بتا رسول الله هم يشاء همدان جنازي داتا مسلمانا صحابة آت كهم يجاقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما بي ورانداد آدقى صحابة صف بتا صف دومي صف سومي صف هنچو صفوف بتا نماز دابا شو جنازة دابا نماز دابا هنچو صفوف بتا فجابر بن عبد الله وشي من دومي صفا بتقوم فكبري كوك وشتي رسول الله هنچو نماز دات پورا جنازه آي ديما پورا ما قوى پورا جنازه ما ديما وش هنچو نماز دا صحابه وشي عمران بن حسين وشي ما قوشين پورا جنازه ما ديما فچار تكبيري دا سلامي ترين چو نماز جنازه دابا برابر هنشكو فهي حديثة لحت عالم وشي يشي دليل مردم هربا بمري دق ملكي جائز آية نماز غائب بديانتي هي حديث بخاري ومسلمين وياها بعض علماء قول إمام الشافعي إمام أحمد بن حنبل ولهت علماء وشا إن صلاة غائب هج جائزنا هج كسا جائزنا إلا همين مردا رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز داتا شي بادشاه بتا نامني نجاشي أصحمه رسول الله همشي نماز داتا شي خاص رسول همشي واسطه دلیل چیه گوشی راند رسول الله راند شهد کس نماز ندات غایب پیسر شهد کس نماز ندات غایب فرسول الله شی یه خاص یه مردمی نماز دات غایب شی مانا دیگر واسطه جایز نه الا همه مردم ها یه یک حکمه بیتا فخاص یه مردم بیتا رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز جنازه داتا غایب داتا بس خاص دیگر مردمان واسطه جایز نه لحت عالم هم هنچو گوشه امام مالك هنچو گوشه امام مالك وش جائز نماز غائب هتكسره امام ابو حنيفه هنچو گوشه امام غائب نماز غائب نبي لكن لحت علماء شيء وشا يه قويين قولي شان وشان وش انما وشان نماز غائب جائزه بشروط يعني هرب شرطها هي شرط بورابا نماز غائب شي رسول الله نماز داتا شريعتي بتا رسول الله پیغمبر بتا صحابه اندرو یہ کار انجام کتا يعني شي معناه يك شريعتي يك قانوني يك حكمي قيامت روچا ورسول الله هرب دق مردم نماز جنازه نداتا بلکه یہ مشروعیت غائب چه همدم شروع بتا یہ سال 9 هجری بتا راند یہ سال رسول الله یک سال وفات بتا فيه نماز رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحمي داتا واشتي هرب حكمي هستن هرب همي حكمه هستن رسول الله صلى الله عليه وسلم ये मर्दुम नमाज जनाजा दाता हर जगह भी जायज़ नमाज जनाजा मर्दुम बिदा नमाज गायब अवली चीज़ चाहिए हर मर्दुम बिमरी हंचे मुल्क मुसलमानी ने हिचकस इशिया नमाज जनाजा मदा चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्ती माता फी गैर अर्दिकुम शमई ज़मीनना नमो इशी माना वो दा
دیگه مسلمان نبیتا ایوات مسلمان بیتا آملک مردما مسیحی بیتگا آی غسل کفن نماز جنازه نداتا فرسول الله صلی الله علیه وسلم گوشتی مات فی غیر ارضکم رنده نماز جنازه دا یه گوشی یک سببیه فهنچی سبب باز هسته چون سبب نی مردم میرم نماز جنازه دیگ نبی کافران ملکا میرم هیچ کسی نماز جنازه ندبی یا هنچین وفات بی مثل ما میلی لانچی گرک بی دریا 40-50 نفر هم بدرو میرم که نماز جنازه داتا هیچ کس یه هنچی مثالی باریه بکپی انچو مردمی ها هیچ کس نماز جنازه شیمانا هنچی باز هنچی وفیات هستن لاش انسان لاشکار بی مردم بس یقینا یه مردم وفات بیته لاش فشی هن نماز غایبه یک مسئله جایزه دومی چیز نجاسی بادشاهی بیته حاکمی بیته و هنچی حاکمی بیته اسلامی بی انداز خدمت کتا پیسر اسلام کافری بیته موهدی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صحابه بی انداز کافران پیشارارتا بی انداز کافران تنگ کتا بی انداز کافران اذیت کتا دل سیاه بیتگان ناراحت بیتگان کافران اذیت کتا یه ساعتا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وید صحابی گوشت بروی برای هجرت بکنه بروی کجا؟ برو پناه بزیره هجرت کنه میار بیبه کی کرا؟ نجاشی کرا نجاشی گوشتی هنچه حاکمی عادلی حاکمی آی کرا مردم ظلم نبی فدرات کن 80 نفر گیشتن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب شرطرین اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم 80 نفر گیشتن جنین و مردین درات کن چه همشان توکا هم بیب حبیب رسول الله الوگی هورا پیسرگی مردای عبید الله بن جحش الوگای درات کن شدن حبشیا نجاشی استقبال کتن نجاشی جاگاه داتا نجاشی ادراهی امکانیات تسیر کتاین واسطه فشرطرین گوشی ما زندگی کو شرطرین زندگی گوشی صحابه گوشه همشی ملکا و هم کافران راه دا نفر ایشان رنده بلی همی بادشاه ایشان واپس کن یا گریته یا جیله کن یا واپس بکن راه دا که دو نفر وشت یکی عمرو بن العاص وياكي عبد الله بن أمية يدوين نفر راه داتن شو برو هنشي هدايا داتن توهبه داتن چیزی داتن شما شان بداية يه نجاشية ونجاشي مردمان هما وزيرة كاتبة من نجاشي ديواني عشان هدية بداية يوات كان بيسرة هدية بهركو عمرو بن العاص النجاشي واحد زمان سانجتي هم بيتا فچیز درو بهر کتان داد که نجاشی که را گوشتی یا نجاشی چه می مردم هستن بی اکل نیه باز و دین انگار کتا دیگ دین انتخاب کتا تی دین ها نیاد کگا هن تاد کگا هات کگا تی ملکا ما ترسه شمی ملکا هنچه فساد پیداش بی ما را مردمان راه داتا آیان مردمان ما را راه داتا ایشان تو هنچو بکم یه مردمان واپس بکم فدرستا هدیه راسته درستن گوشتی مارا قبول نه نجاشی گوشتی هبر راسته تی هبر راسته هبریه نجاشی شو واپس کن گوشتی نه میشان واپس نکنو چه میشان هبرا گوش بدارو اش کنو چیه ها فتوارجتا جوستی کتا جعفر بن ابي طالب جواب دا گوشتی یا ایها الملك یا بادشاہ ما هنچه ملکی بیتگیم ما ظالمی ملکی بیتگه رنده الله سبحانه و تعالی می واسطه یک پیغمبری یک نبی راه دا یه نبی یه پیغمبر مازانه آی نسبه اصلا مازانه ماری دعوت دا اسلام عبادت کنه لا اله الا الله شرک مکنه کفر مکنه نماز بکنه روچک بداره صلت ارحام بکنه دروغ مبنده ما یدراهی احکام آیا باور کو ما سرا ایمان آرد ما تابدار بته ما مردم ما سرا اذیت کو ماره ناراحت کو لحتی باره جا لحتی کشت لحتی ماره حبس کو بست جیل کو بی انداز ما اذیت بته ما پیغمبر مارا گو بروه نجاشی که راه هنچی حاکمه عادل حاکمه ما هم یه سبب تر انتخاب کو تیک ملکات که کشتی خواهد راست برابره شما بروش ما آزاد بن ملکا رنده پدن یه دوی مردمان چیه گوه پدن یه دوی مردمان عمرو بن العاص عبدالله بن امیه گوشتی ما هنچی هبری کنه بانده بلیشی درستان گری کشیته یا واپس کن
ما گوشنی باندا یه چیه گوشن عیسی الله نه گوشن عیسی الله بنده الله عبده هنچی هبر کنه بلاهی گناهی هبر کنه شتا نجاشی هنچو هبر کو نجاشی دیوانه پدا نجاشی الوقت شما چیه گوشه عیسی باریا گوش ما گوشه عیسی ها عبد الله ورسوله الله بنده الله رسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه ها قشت شمار القران ها قشت بلا قشت بوان مصر فجعفر اوان قران اول سوره مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا هم آياتي وانت نجاشي قري وقالاقي نجاشي قري وقالاقي داري داستايتي قوشت برابر عيسى هنچوش ما قوشت برابر يا انداز دار چنچكين جيش كامنه برابر هنچوشين فدراهيم همي ديوان مردم نجاشي زهر بتان ها هنچه زهر آيان ذات هنچو هربا زهر بانچو قوشن درسته قوش هربا بمرش ما یہ خبر راسته اذهبوا فانتم شيوم في ارض برو شما آزات من زمینه هر جاگاه روی هر جاگاه نده هر کاری کنه شما آزات من زمینه هنچو حفاظت کتن داشتن تیوید کرا چه پدر رسول الله صلی الله علیه وسلم رساله راه دا بسلمانا يعني راه بده هم وهدي رسول الله شو مدينه ها رسول الله صلى الله عليه وسلم كاغدي راه دا اي بيب حبيبه رسول الله الوقي مردي وفات بي رسالة رهدا نجاشي سرا يمثو من وكيلة مثل نكاح بكا مثل حبيبة من لوتون سانجي كانوا نجاشي بول چیز مهر درو كامل دا هم وكالة يدو رسول الله فيه نجاشي يه حاكم انشو خدمتك تا اسلاما انشو مثل زحمتك كاشتا مسلمان الواسطة بدا هم وحدي رسول الله كاقد لك دراهم بادشاهان سرا بادشاهی راه داتا ایمان بیاره کاغدات که نجاشی کرد نجاشی و چوکه تبی رسول الله کاغد چمی داشت گوشت اشهد پدا جواب دا من نجاشی اصحبه ها الى محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اشهد انك رسول الله من ایمان ارتتو پیغمبره تو هر باب گوشه چه حکومت داره ما حکومت ترکای من شب بس شرف متی کرد بیای فیه ایشی لما وفات بی رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز دا قوشتي هربا مثلا هنشي حاكمي بيبي عادلين بيبي نا خدمتي بيبي اسلام واسطة جائزة شو نجاشي رسول الله فايك حكمة رسول الله نماز رسول الله نجاشي نماز دا يدومي حكمة سومي حكمة شو يك عالمي بيبي مجتهدي بيبي علامي بيبي اسلام خدمت بك دينا خدمت بك وفات بي اشيها جائزة فمقصد شيء نماز جنازة هرب حاكمي بيبي معروفين بيبي عادلين بيبي ها فشي اشياء نماز بداية دقمول كي جنازة بداية وشان نماز غائب شيء دليل هسته همي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم چونه باز مردم ها هر نماز رند پاد کرن جنازه نماز وانا شما پرچه وشما نماز غائب وانا گاهی مردم مردگان واسطه نماز ده هر نماز رند باز ملکا پاد کرن نماز چه ده غائب ये खिलाफ सुन्नत है ये बिदत है इन्ना गायब हमा मर्द में शुमा जाने कुजा मर्द में वफात बीता है कैसा नमाज ना दाता चो नजाशी रसूलुल्लाह जान नमाज दा मुसलमान दरुनियत को नमाज जनाजा हाँ गायब फलानी सर है चो हनी बाज मुल्क मर्दम हस्ते खासतन केरला मर्दम हिंदाद बाज मुल्क मर्दम हस्ते हर नमाज रत फात का है नमाज चेवाना जनाजा नमाज हलास भी इमाम पात के जनाजा नमाज چی وانه گوش والله ما نماز جنازه غائب وانه مدینه مکای مسیتا مدینه نماز کنه خلاص کنه نماز رن درو جمع به لحت مردم نزن عشان را پشت نماز کنه گوش بلکه نماز کنه گه نه مسافر نماز گندی نماز جنازه وانه گه پرچه وانه گوش باز مردگه مسلمان مارا مردگه آیان واسطه جنازه ده یہ خلاف سنته نه فیه دین هنچو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کته هم حادثات که رسول الله همه چیزا مردم پابند بی موقع اشياء دليل هسته ये حديث है ना हम कुछ हर कसरा ये तरीका है ये मर्दम नमाज करना हर नमाज रहा ये खिलाफ सुन्नत है वहाँ भी है अंगार बिकना है खिलाफ सुन्नत है ثابتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ये नमाज ذات نجاشية والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم